باش تماشاوان هیچا ام هفدیتن این خوین باکور و روجلات سوریه دومینن نهاجی گلمه هفسرو که دایره تکلین در و ریوبری خسر آ باکور و روجلات سوریه بریز الهام احمد هیا اما گلک مجارن گرینگ ایرو به بریز الهام احمد را نقاش بکن هم گشتان هرمه هم هفدیتن داوین کال هرمه چد قومن امیوان مجارن همیان به بریز الهام احمد را نقاش بکن بریز الهام احمد هم بخیر هاتم برنامه ما سپاسدارنج بو کو اف درفش بو ما آواکر دوان شرط و مرجانده اونجی بخیر هاتم سروک آبده دانالد ترامپ و سروک سوریه یا حکومت دمکی شارا لکوش کسبی هفدیتن گرینگ پیکانین دمک بریانه ها دسر هر کسی دا پرسا گلو اف هفدیتن چاوا باندورا خواه ده لسر باکور و روجلات سوریه بکه امجد خوازم برسی و به پرسه جوهیم ببن ده باندورا که چاوا بکه درباره هفدیتنه ده چه آگاهی دسته و ده هنه چه انجام گیشتن دسته و سری ده yani ev hevdîtina ku çêbû cara yeke yani Sûrî piştî demek dirêj yani ziyaretek wiha li Washingtonê dike. Sûrî û Washington têkiliyê wan dikeve qonaxek nû de. Berê Sûrî her tim di cebha dijberî Amerîkayê de bû. Danûstandin têkilî di astê herî jêr de bûn heta di asta mirov bêje nebûn yani. Lê piştî rûxana rejîma Baas yani wisa mirov dikare bêje têkiliyê wan ket qonaxek nû de. Îdî wisa ye li ser dosya Sûrî hebûna Amerîka, rola Amerîka pir li ber çav e. û yani Amerîka îdî di meselê hem çareseriyê siyasî de hem jî şerê dijî Daişê de bi Sûrî re dikeve qonaxek nû de û li ser vê esasî wek ewekî yani wek stratejîk ewek derdikeve ortê yani danûstandinek derdikeve ortê. Ev jî em girîng dibînin yani vê danûstandinê. Bandora xwe li ser Bakur Rojhilatê Sûrî yani Bakur Rojhilatê Sûrî ji xwe berê têkiliyê me bi Amerîka re di asta hem şerê dijî Daeş hem jî ji bo avakirina binesaziya herêmê ji xwe yani danûstandinek di vê çerçevê de hebû. Yani ev têkilî di wateyekî siyasî de jî heta radeyekî hebû yani navber me û navber Rêveberiya Xweser Qesedê û Amerîkayê de. Ji vir û şûn de jî em wisa dibînin yani va danûstandinê ku li gel Sûrî bêkirin dikeve ê me jî dikeve qonaxek nû de. Fermîbûn yan jî em bêjin di çerçeva resmiyetê de yani ji ber ku Bakur Rojhilatê Sûrî ew jî beşek e Sûriye gava ku beşdarbûna koalîsyonê çê bibe Hêza Sûriya Demokratîk ji xwe berê di nava vê koalîsyonê de yani tiştekî di vê mijarê de were guhartin nîne berûva cî wê yani bi ser Sûrî re hinek daha zêde dikeve çerçevekî yani em garibin ji bo pêşerojê dûmdar be yani ev têkilî û hîn daha bikeve qonaxek nû de. Derbare fermiyeta Rojava da li wê derê di wê hevdîtinê de qet hatiye rojevê an na? Bawer nakim yani ketibin van mijara ji ber ku yek rojeva sereke ku gelek derket çapemeniyê jî beşdarbûna Sûrî koalîsyona navdewletî al dijî Daeş û El-Qaîdê yani li dijî va komên ê tundra û ê ku hundirê Sûrî de hene. Beşek ev beşek jî diyar e yani ev şerê yani hundir herêmê de ji bo ku bigihînin aramiyê ev grûpên ê ku hîn jî bi nazar Amerîkayê hêzên ê dervî qanûnê tev digerin dervî qanûnê sîlahgirtin yani vê çerçevê de ji bo şerê wan jî mesela hat binavkirin wek Hizballah li dijî wê jî ewek heye yani diyar e biryarekî heye ji bo vê
yani ev giring dibinin. Yani Suri beştari koalisyona nav devleti bibe vek evya yani biryareki esası eko civine derket yek jî mesele cezayên kul ser Sûrî rabin. Yani cezaya Kaysar Sezer heye divê de jî diyar cemdandinek çî bû. Yani ji bo 6 meha biryar hatiye nûkirin. Ji vir û şûn da jî yani ji bo ku bê rakirin ji binî da bê rakirin hewldanên wisa jî hîn berdewam in. Belê. We jî behs kir aslında Daesh di heman demê de El-Qaide yani hinekî em bêjin daxwazên wan an jî fikrên wan û rejîma hikûmeta demkî nêzîkî hev dine. Ev gava ku ev biryara ku hatiye dayîn rîska pevçûnekî dernexe an jî aloziyekî dernexe li gorî we. Yani ev li pêşiya rêveberiya Şamê bi rastî ew wek meriv bêje yan astengî yan jî yani mesulîyetek dikeve ser rêveberiya demkî a Sûrî ji bo şerê li dijî va grupa werê kirin yan jî bi şêwazekî dibe çareseriyek ji werê dîtin mesulîyeteke dikeve ser milê wan. û divê milî de yani wek qesedê ême li dijî Daesh li dijî bakomên dê her daîm tekuşîna hatî kirin di çerçeva koalisyonê de va tekuşîna hatiye kirin ê berdewam jî bibe. Lê divê mijarî de wisa bi mekanîzmayên hevbeş bi rêveberiya demkî a Sûrî re tev koalisyonê bi mekanîzmên hevbeş ve tekuşîna berdewam kirin girîng e. Îdî dimînê va komên din ew û rêveberiya yani ê ku di nav Heteşê de cih digirtin. Ew niha dibêjin Heteşî nînê wisa dibêjin. Lê bi nazar va komên din Heteşê heye tuneye çawa îdî pêşerojê wê diyar bibe ev çawa. Belê piştî hevdîtina li qesra ew ê ABD ji bo hevdîtina we ya Şamê jî bernamek derket an jî hevdîtinekî em bêjin di nêz de heye pêşiya we de. Yani ji xwe xalek diyar e ser mijara qesedê rawestandinek çê bûye ji bo entegrasyonê bi taybet. Ev hinek daxuyaniye de jî wisa derket ortê. Tiştê ku hat gotin jî ji me re yani mijarê ê entegrasyonê giring e em jî vîya giring dibînin û di vî warî de Amerîka bi rastî dixwaze rol bilîze. Giraniyek xwe jî daye ser vî esasî yani tevlîbûn yan jî em bêjin di çerçeva entegrasyonê de esas çareseriyê siyasî ji krîza Sûrî giştî re dibe dîmenek derkeve ortê dibe mutabaqatek çê bibe û ev ya berdewam e lê hîn ti dîrokên nû ku wê civîn çê bibin hîn diyar nebûne pêşa rojê ihtimal e tiştekî wiha bibe. Bi Şamê re diyalogên we kîjan mijarî de rojê di hevdîtinên we de çi zêdetir derdikevin pêş çi em bêjin hûn nîqaş dikin ji ber ku raya giştî taybet naveroka mijarên em bêjin civînên we meraq dikin. Di vî milî de hûn dikarin bi me re çi parve bikin? Yani mijarê yani hevdîtinên ku çê dibin biryarên ku tê de tên girtin bi rastî hinekî ew e. Yani pratik gav avêtin giran çê dibe. Beşekî mezin dikeve ser milê rêveberiya hikûmeta a Şamê. Yani ew gelek car jî bi rastî yani wisa bersîva ku tê grupekî biçûk e kar dike li Şamê. Evana hem hevdîtinên derve re mijûlin hem hundir re mijûlin. Yani wek çawa ku bêjin zaman têrê nake ku bikaribin bi şeklekî lezgîn di nava van danûstandina da bin feqet em vêna şaş dibînin rastî. Yani danûstandin yani mijûlbûn bi pirsgirêkên hundir re di çerçeva çareseriyekê giştî de
اویا مجاره کی استراتژیک دبی لیوری میزاندن جبر کو تیکلین دروا و بل هفکرنا هندرین ماینده ببی یانا هندر بلا تبلیغ به دروا رو بلا دانوستاندن باش به اویا تو چهار سری بخورن اینه دبی اویاش بود دمکی بدم بستینم بخواز بن دستک بنج بو خلاص میکنم اما ده نتیجه دا چهار سری بخورن اینه جبوه پارا مزن یعنی ایکو دبی سبب وان دانوستاندن یان گاوی پراتیک ده دانوستاندن دا پیش نکوه یک جه هلوستن یان جی سکن حکومتا دمکیه يعني مجارين كل ام جرينج دبينن لسر راوستن یک مجارا دستور دمكي كو بيوسته يعني جوهرتن تيدا چي ببن هناك ده مسألة ما في نتوان دايه ده مسألة ديمقراطيك بونا سوري دايه يعني فان مجارين حياتينا سركانه دبيكو فانا ام لهفده بكن جاردن مسئله انتگراسیونش خود سر راگاندن گلک جار درکت اشکره جی بو و و مجاره دجی باور دکم پیشرو جد به مطابقت چی ببه ده پیمان دهی آدار در روش چیه؟ چه آستنگی هنه که پیمان بجهنایی؟ آستنگی اوه یک مجاره هشمندی يعني نزیک بونا جه انتگراسیون رو به اتفاقا رباز اتفاقی گره که چاپی کنه هیه یعنی هر طرفک آلی خدا و خود فکره هیه افتشتکی نورمال جی تشتک خوزاییه که از بفکرم انتگراسیون چاپ به یانجی ده چرچوا پیوانین مدا ده چرچوا فرانسیبین که هم ده فکرن چرچوا سوریان نو دم چاو ده فکرن دبه یعنی ام وک ام دخوازن نیرین جمع هبه ایوانجی الگور خو يعني بشي وازكي كوتشاو ده فكرن مسألة انتجراسيوني فهم دكم راسي ليش بوكو يعني افيا ياك استانجيه مثلا جبو چهار سريه جبو بيكاندين دنا خالن اي اتفاق ده اداره لي افيا هر تم بمني استانج نباشه يعني قاوا كو ديالوج هبه اف دبي سبب ايدي نيرين نيزي هفده ببن يعني هر طرفك جاليه خو بشوازه کی دکاره هنه گاوا بر به ایدم و باویجه و اویا بگی هنه چهار سریه اگر وصلنا به هر کس ده موضوع خدا بسکنه بیجی از ویا گاف پارسا ناویجم افجی پروبلم بخوراتینش بوی ام آليه خدا يعني ذكرنا واوجد نوا اخفتنا خدا ديار دكن كو ذكرنا ليه مسألة زمانه مسألة مجولبونه مسألة ريكو بيك و مسألة مشاندنه افجي قال لك جرينجو وامريكي في وريده ضغطك دكم راسي يعني قاسي كوماديتيه جرانيا خدا نصر ودخازن فيا بشي وازكي چهار سر بكم بگين نفت همجارك نوارن انتگراسيونه يعني هر زده مجار قصد دي چوا انتگره ببه هيا دي هزين قصد دي هزين خود پیشروجه دا پشتی انتگراسيون پیک ورده بپارزه دي چوا ببه يعني هون دوی مجاری ده انتگراسیون که چوا ده فکرن نه سیستم که ارتش سوری هيا دبیجن فرقانه يعني حالي حاضر ده اصلا فرقه ده هاتيه ديار كرن و يعني هذي دن شوا بو وقصد يجي وصابي قصد يجي ده چرچوا فرقه ده اخر خستم بكي ويدي تبلي ارتشي ببه ایدی مجارد د وزارتان دا د نوا ارتش دا و قصدی چابه افجی مجاری الهف کرد استاتیا یه پیجی همان دمی دا تکنیک خواش کرن یعنی دوی او مجار قد هات رو جوی ده هف دیتنان ده آن؟ نه يعني تجاري يعني نكت تفصيل يعني بيجن زرافيا ومثلا يا بهجه هذا كجنا لهرمه هيا دنافا ارتش دا و دنافا فرقا دا و چاو به اویا براستی هین تو نقاشک به درباره ده نهاتی کرد لسوریه وکی هم بسانن يعني گلن ملت و باورین جدا هنه روبری خواستر دوی پیواجه دا جبو مافنوان چه ده فکره ام مجار تین روژه و آننا يعني تنه انتگراسیون جبو هم بیجن باکور و روجلات سوریه چه به او
هر وکی دنم بیشن جبو جیندن چه نبه ریسکک جواب خورتینه سوری ولاتکی یعنی جواکک پرنگ تی آواکرن گلک اول نتاو ده جواکا سوری ده هنه ده دما بعثتا حكم رژیم بعثتا ما في نتوان هاتبو بن بيكرن يعني بالتمامي دبن سيوانا نتوى عربي دا زمان عربي دا چاند عربي دا هاتبون چوساندن هاتبون بن ضغطكي دا بن أساس هناك نتوان بريا كنيسة يعني دا أصلك بچوك دا بيجي هناك كارينة چاند خو بريفا ببن بالتمامي نهاتبون قدخه كرن اما زمانی کردی بتمامی قدخه بو حتی نتنه زمان و چانده وی سیاست دهاتن مشاندن که یعنی سر کوکا وی راک گنده وی مثلا جدس هات نگرتن عردوان جدس هات نگرتن ناسنامه جی هات نگشاندن يعني بحكم هناك بريارن اي سياسي با لبرانبر كردا سياستك تر تيبت هاتيه مشاندن لدهيلي سياسي دا يعني وك تفليبونا جيانا سياسي دا بگشتي درباري قلي سوري دا قد خاك هبويا ريجيم بعض بخو مثلا هناك او چي كرنا هناك بارتي آوا كرنا ووان بارتي جي تنج بو دستك بارتيا بعض بكي آوا كرنا وناف لي كرنا شكلكي ديمقراطيك دنافا چرچوا جمهورية سوري دا بيكاتا علوي هي مثلا بيكاتا علوي جد دسبيكي دا ريجيم أسد رغم كو أو بخو علوية أما قد خاهري مظن لسر في بيكاتيج علي في مربط خدا تشيبية ريجيم يعني ريجيم هي مثلا نهشتي كو بيكاتا علوي بكاربه براحتي خوري خستن بك مثلا ده جامعه واني تيبت هبن دوی جامعه ده بكاربه اولا خو بسربستی پیجیان بکه مثلا قدخین مصاحبونه درزی مثلا هر چخاصا دست خود زیده ندانیه یعنی وک خمانه نورمال وصا بشتاری جیانی جی بونه ده چرچوا پارتیا بحث تا بشتار بون چی بویه لی اونا جی تیبت خوری خستن بکن وک باوریک اونا جی مثلا البرانبر وان او کبوی ایزی دی تجاری نهاتن قبول کرد جبوی قدخه سر وان رنگین جواکی گلکسی ده بونه سنی جی مثلا بشکی دم بناو اخوان مسلمین درکت اورتیل برانبر وان جی ضربه پرگران چی بون يعني دوی وريد مرفت کاری بیجی جیانا سیاسی هندری سوری دا برنگه کی فرمی نهاتیه ماف نهاتیه دانج بکو جیان جواک بیجی با هاتنا دسلات نوره آدم کی اونا جي حتى بنها هر چقاسا يعني ببريار بزاغون هين تنن يعني دوي ولاتي دا لي براستي بدستي هنا كومين ايكو بشتاري پارستني بون بشتاري اوي بون مثلا لبرانبر وان نتاوى قلق سياسات تيبت هاتن مشاندن حتى مروف بيجي يعني كينين بري ورشاندن يعني درخستن اویا خطریه پر مزن لسر بیکاته آواکر علوین درزین برانبر کردا زمان راگاندن کین و نفرت و رشکرن و حتی نهاجی بردوامه يعني اویاجی همی بناوی يعني مظلومیتا بیکاته کی دیگه يعني سنین بسالانش دست رژیم زورداری دیتنه لإيرو درفت كتي دستي وانكو حيفا خراكن شاشتيك مزن تيكرن جبو يا خطريك هي دجوا كده يعني خطريك سوري ده هي كو اگر وان سياستا بالشكل لازقيني ام نچن دستور كنو كو ما في وان نتوا حميا بجيبينه وان بپاريزه چاندا وان بپاريزه يعني دوی وريده خطريك مزن هي براستي جبوه تي خواستن كو يعني تشتي كو تي نقاش كرن ما في نتوان ديمقراطيك بون سوريا كنا نافندي
دوی چرچوه دا وانا دستور دا اوک هی یعنی پیوسته دا دستور دا بجی ببن لی هین جی ام درباسی رنگه کی وکری برفره هین جی ام درباسی وی خاله بشکل کی جدی نبونه یعنی هین بشک هیه سر مسئله پرنسیبین گشتی ای دستوری گرک چه بن یان گوهرتنین کو دا اعلان دستوری دا گرک چه ببن وانا هین بشک ماید به گفتگو سرور کرد gelek وقت مایش بو آن گفتگویان آن لگوری و راستی زمان تنگ دبه لی پیوستی پی هیه دما پیش دا تخمین دکم پیوستی چه ببه و بریا نها هن هفدتنین خود گوتو işte tekilime به Türkiye reş yani به Aztek'te hef tekili berdevam dikin anla heke berdevam dikin dikişan Aztek'te berdevam dikin yani danustandın begişti az bejim musad çerçeva danustandının bir Türkiye'ye به سالایه یعنی جهلی ترکیه و لگلی کرد لوی بشی و صاحب میزاندن کو وقت سانکی عنصر که مترسینه خطری سر ترکیه چید که و افجیب گریدای سیاست هندرین ایکو ترکیه برانبر کردا چه سیاست دای مشاندن گریدای وی چی بویه لی ایرو دم هاتیه براسی تایبت پشتی پیواجا آشیتی چارسری ترکیه پشت کهون کو ترکی جی دیتنا خوش بو گلی کرد لوی درش بو گشتی باکو رجلاتی سوری تایبت هری مکل سر سینوره به ترکیه رایه جیرانن یعنی نیرین خور دوی مجاری دل بر چاوره در باز بکی امجی ناوی هولدانی دانه یعنی امج آلیه خو راستی ام هول دنکو ترکی وی نیرنا خو بگهرنه و ام وی نیتی جی نشان بدنکو نه ده و نه ایرو و نه جی سبا یعنی لبرانبر ترکی تن نیتک میکو ام دجبری بکن تنیه تن نیتک میکو ام شراب بکن تنیه برواجیوه ام ایدید بیجن برجواندی می هف بشنه یعنی برجواندین ایکو عالیه استقرار سوری ده عالیه هر مکسی نور به استقرار به اویا باندورا خوی ارینی سر ترکیه دیگه جبوی دوی چرچوه ده اساس یعنی دانستاندن جی دوی چرچوه دانه و ام هیوی دیکن کو پیش روژی هنک daha به پیشکتنا چارسریا سیاسی دندری ترکیه ده دموکراتیک بون و آشتیه ده یعنی گاوین ارینی جی ورن آویتن به مراشی yani dastaki kim de beşi evtekili berdevam dikin klasikal mefhem kir li Türkiye veci baskır yani pevajoya ki çareseriye jî didin meşandın de meşandın ji bo pirsgirêka Kurd bê çareser kirin ew pevajo ça bandora xwe li ser hem hevdîtinên xwe hem jî herêmê taybet Bakur û Rojhilat Sûriye dike yani ew hevdît ew pêvajo bi rengek erênî bandora wê heye hele eger di hundir Tirkiyeyê bi rastî gav werin avêtin texmîn dikim yani ev ya bi şêwazekî hîn baştir bandora xwe li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê jî dike حالي حاضر مثلا بري شر هبو جبويا هر دائم تركي دقو ويج علي سوري وجي شر برانبر مچه انا ها شر تونيا اويا زمينك آوا كريه كو ديالوگ هبه زمينك آوا كريه كو هناك برسكري كين كو درد كيفن بالديالوگ كي بدانستاندنا و چاره سر ببه پیش روجه مثلا برجواندين هفبش لسر نقاش ورن كرن yani hem Türkiye jî bi giştî tîkiliya wanî bi Şamê re ki heta niha em wisa lêmêze dikin ji ber metirsînên xwe yani Tirkî ji ber ku her tim dibêje bila Kurd li Sûrî nebin xwedî statû bila ew jî nebin xwedî maf yani nêrînek wisa daîmî heye ji bo wê ev bandora xwe nehînî li ser diyaloga bi Şamê re jî dike تیکلی وان مجبور کو شامل را باشن دانستاندنی وان هنن هر دایم یعنی نیرنی خو دخه ناوان دانستاندن دا باندورا خود کی جبو کو اف daha erinی پیش بکوه
yani gavên ku Tirkiye jî tên avêtin di çerçeva çareseriyê de erênî bandora xwe li ser Sûrî tevî jî dike. Derî sînor jî tenê qaşkirin taybet nisêbîn di derî ve be anna ji bo vî tu Yani em aliyê xwe de vîya erênî dibînin û em dibêjin yani çawa ku li deverê din meselen ji hîn wexta ku hikûmet yani hikûmeta behs hebû bi muxalefeta Sûrî re ê ku bara di dandistandan mesela ev derî vekirî bû ticarî Tirkiye deriya xwe negirtibû. Yani li vê derê em wisa dibînin ku vekirina derî jî girîng in. Danûstandinê me li gel Şamê hene di vê çerçevê de. Em nêrîn danûstandin hene di derbarê şêwazê vekirinê de. Bi Tirkiye re jî vê mijarê em hewl didin ku vek yani pêş bixîn. Vegerê Efrînê jî hene yani ji bo ku rojevê de ez dixwazim hîn bibim. Yani perçeyekî müzakereyan bû dehê adarê de peymana dehê adarê de jî hinekî balê dikişan ser vî mijarî. Di vî mijarî de çi diqewmin li herêmê? Veger hene tune ne? Rewş li herêmê çi ye? Yani ev mijar em dibînin ku dereng waye rastî. Ne tenê Efrînê mesela li herêma Şehbayê li wir jî nêzî 300 gund yani 250 gund li wir jî ê Kurdan hatine valakirin. Mesela wana jî hatine penaberkirin. Di vê dawiyê de taybet piştî guhartinê rejîm grûpên li wê derê tehdayî carek din li Kurda kirin. Serêkanî girêspî heye mesela xelkê wê hîn çadira dane yani hîn di kampa dane. Bil muqabil yani xelkên derê Reqa herêmên dî jî yani hene ê ku hîn venegeriyane. Ew xelkîne meselen taybet ê va herêmên Reqa derê ê ku sîlah rakirine malbetê wan in vana jî dixwazin vegerin em wê jî heq dibînin yani dikarin vegerin. Mesela vanê ê ku va herêmên pena yani Efrîn û Serêkanî û Şehba û Girêspî wan de re jî yani dibêk vegerin ciya xwe. Em vîna bi Şam re jî guftugû dikin yani danûstandinek heye. Anan bi lezgînî yani ji bo xelkê Efrîn taybet yani rewşa wan pir zehmet e piştî ku ji Şehbayê derketin hatin rewşa wan gelek zehmet e vê zivistanê gelek rewşa wan xirab dibe. Mesela ê li Efrînê mane vanê ê grûpên din malê wan li hene vekirîne feqet li wê derê mane diyar e. Dibêk ew jî derkevin vana jî di nav danûstandina de ne em niha hazirî dikin yani ji bo vegerê. Li ser vê esasî di çerçeva mutabaqatiyan jî danûstandinê ku çîbûyê de em hewl didin vî warî de jî vegereke nêzik taybetê xelkê Efrînê çêbe. Di meha Avrîlê de konferansek li ser yekitiyê çêbû li vê derê. Lê piştî wê pêvajoyê piştî wê konferansê em bêjin derbarê wê xebatê de zêde tişt nehatin rojevê. Ew xebatên yekitiyê di çi astî de ne li vir? Têkiliyên rêveberiya xwe ser partiyên din çi ne ji ber ku dihat bayîn ku em bêjin heyetekî bê ava kirin bi Şamêra bi çê Şamêra hev ditin bek bîne. Ye ew şanda çêbû piştî konferansê. Me gelek car ji Şam re xwast ku yani hevdîtinek werê kirin. Bi taybet ev şand wê her mafê Kurda di destûr de çawa bicî bike wê herê vana guftugû bike. Ji bo wê jî yani em tertîbatekî çê dikin rastî yani veya danûstandina de em dixwazin yani civînek li gel wana çê bibe. Her wiha fealiyetê hevbeş yani nav danûstandina de ne her du alî Kurdî nakokiyên wisa li ber çav diyar nînin. Hebin jî diyalog heye, qenal vekirîne, danûstandin heye, şaşfehmkirinek hebe ji hevdû re tê gotin. Yani ez karim bêjim yani asteke
باش دناف و اتفاق ده هم بردوامه. اولی دجیه که وک روشلاتا ناوین ده ام بیشن هجمارا کسین فعالیت دیپلماتیک دکن تایبت جن پرکینن ده اردنگاریه که آلوزی هتم هنه قد کم نابن هشمندیا باوک سالاری ام بیشن سردسته هونجی کار دیپلماسیه دکن وکی جنه که کرد خباته که به ویرنگی هسته که چواه هم خواستم ویش هم ببند که جان آستنگی هنه ریسکن چوا پیشیه ودنه کاری که زحمت تابی دناف افقاس قیرانه که گرانده سیاست کرن نتشتکی حسانه یعنی دوی چرچوی ده کار بی برسی و هر پرسه بده همان دمه ده کار به برجواندیا گلی خو برجواندیا جنان به پارزه نتشتکی حسانه و عردنگاریه که رول ندای جنا هر چقاسا هبه شوازه که پر وشارتی پش پرده ده هیزا جن هاتیه بکارانی لی برنگه که آشکره دناف مکانیزم این بریار دا جن رولا خو بگره اویا وقت بین سالین تکوشین ای دو دریج جیرا پیوسته حتی که بگینی وی آسته یا ما جوز خبویه هشمندی اصلا هری سرکه اساسیه سیاست این که هاتنه بریو برن و حتی نهاجتی بریو برن ده برجواندیا دستلاتدار یا مرده تیمشاندنه یعنی تکالی تیمشاندنه جبو ویجی يعني حتى جهة كي دمشق تدميزيني أصلاً جي درد كيفنش بوي هيزك البيويستا كنت تم بكاربي في أصلاً جي در واسبكي جبوي حسان نيني يعني زانبونو إرادة بون جرا قالك دخازك وجن ريخستن بوي في كاربي في كاري بردان بكي د پیواژیا شورش روجاوا دا هون هر لور بوم یعنی کلیه هر زده ام بیژن باندورا خو لسر وکر چی بو يعني كيلين كو هري زيادة مروف بي باندور دبي وجي مورال جي دقرا و كيلين كو مروف قالك بي تيشيجي يعني وكهف ما واجي جيانكر واجي جيانكر كيلين دست بيكي ايكو هر قاوة كي نو اي سركفتنه تشتكي نو دا آفرينه تو آوادكي جبركو سيستما شورش يا باكو رجلاتي سوري ما آواکر یعنی ما چه زانی ما چه فکری چه برجواندی ها گلی ما دای ما اوکر و اویا گاو بگاو لبرانبر رژیم بعث جواک آخر خستن کرن به ویا و ما آواکر جبوی جی هر گاوک نو ما آوید باندوره که پرکور لسر پسیکولوژیا ما لسر مورال ما لسر درونيا ما أفكر وحتى أنا هجي باندوراوي هي جي مورال دقر قافد بينم جند في أصلي ده خوجي هاندية از جويا مورال دقر ما جويا قافة كلبي داري هاتي آفتن هر وحال برانبروي يعني دجبريوي قافن إيكو أم كلكتي دا إيشان هي وهيجي باندوراوي كورة تشينا به حتى كو سر راس نبي ایریشین کوچی بون، شهادتین پرگرانی کوچی بون، هرمین ما واندا کرن، یعنی وک خلک ما جهی کو خلک ما جه پنا بربونه. اونا روزن وی دیروکی کو د ذهنی مداد رحم مدادیه نفساندن و زوزورانا بی. جبویجی ایش و کیف خوشی به هفدورا دانا مشاندن گلک اوه. دوی چرچوی در شورش نوزدی تیرمه شورشک پر بالکیش و ند تخمینه دا بود جارک سرسی به رابون ما شورش حال کوبانی پیکانیه نوزدی تیرمه رژیمک مجبورتی را کریه شوناوی دا جیانک نو آواده بی اویا پینگاوه که گلک گرینگ بو یعنی گلک زیده وی دنجی ریخستن بوینا جواکه او گاوین پچوک هرتم
ما وقت کفر بینا کی تلی دکی تا کفر دانی سر هفته اواناجی هر یک بسر خو باندوره که جدال سر ماوا کری. بله. Yani pirseki davîn ez dixwazim bipirsim. Her tim di raya giştî de taybet Tirkiye propagandayekî bi vî avayî tê kirin. Bakur û Rojhilata Sûriyê û rêvebirên wir, rêvebirên şoreşî ji bo Tirkiye tehdît dikin. Hûn bi raya me dixwazin derbarê vê de çi ji raya giştî an ji gelên Tirkiye re bibêjin? Yani tahmin dikim Türkiye ne tane berpirsiyarên Bakur Rojhilatê Sûriyê xeter dibîne. Giştî Kurda xeter dibîne. Kurdê ku Türkiye dixwaze Kurdekî mirî ye. Yani jê re bêje rabe, rûne. Bi Tirkî baxwe, bi Tirkî baxwe. Kurdê wisa Tirkî ji bo xwe xeter nabîne. Ama Kurdekî ku bêje çanda min heye, zimanê min heye, mafê min heye, wana xeter dibîne. û rayedarên Bakur Rojhilatê Sûriyê yani berpirsiyar diyar e paşa rojek wan heye. Paşa rojek wanî tekuşînê heye, paşa rojek wanî siyasî heye. Berûva civê Tirkiye bi dîtina me. Tirkiye wana nas dike. Danûstandin li gel wan daha macqûltir dibe. Yani gere wisa bimeyzîne. Macqûltir bibîne. Dikarê wana fam bike herîkê. Gava ku bizane yani dizane ku mesela vana ra dikare li hevkirinekî bikî ji ber ku dîrokeke dû dirêj heye yani ê tekuşînê. Ji bo wê ev ê dibêjim yani Tirkiye îdî dibe xwe ji wê noxta kevin a ku di dema ew ê damaye berî pêvajoya aştiyê damaye xwe ji wê derxîne. Dem hatiye guhertin, pêvajoya hatiye guhertin, pêwîstiya wê bi zihniyetek nû heye, hişmendiyek nû heye, bercewendiyên hevbeş hene. Dibe li ser vê esasî Tirkiye bifikre. û ji vê re em vekirîne yani li ser esasî çareseriyeke giştî Sûrî eger cîrantî dike em jî Sûrî ne çerçeva Sûrîbûnê de em dikarin danûstandina li gel Tirkiye bikin. Belê heke pêvajoya aştî û civaka demokratîk temam bibe pêşkeve her wiha entegrasyona li Bakur û Rojhilata Sûriyê temamî Sûriyê pêş bikeve. Em ê we an jî rêvebirên din li bajarekî Tirkiye an jî li bajarekî Bakurê Kurdistanê jî bibînin anna? Hêviya me ye em bi rastî werin danûstandina bikin, xelkê bibînin, em li wir jî hevdîtinan bikin. Ji vêya re em vekirîne. û bawer dikim wê bibe va tişta. Belê spas dikim ji bo malûvaniya we. Belê temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameya xwe me birêz İlham Ahmet re geşedanên dawîn nîqaş kir. Heta bernameyek din dem baş.